ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, ikasapulan tayo balasang ititagtagainap mo ko na. Winang kail, kanayon ko ngamin amay tagtagainap da dya balasang. Ah, Nakadalit ka naw, kat kasapulan na titulong ka. ay anya ko mga iti maitulong mo no bilang. Isungarod ngayon nakasapulan ng kail. Tapno mamuak nun niya ti maitulong ko kenkwana. Sino nga day ta balasang? Ay, Basta napinta sa balasang ang kail. na. Nakakawas iti nalabaga. Oh, ay taga dito'y kadi kabildatan. Tsaka mo ang kail. Ngumada pagilasinak iti balay na. Ha? Ay, at nga day ta. Adda po ti papaya iti parangan na. Yay. Naluom ti bunga ti papaya. Aha, pagsapsapulam dita. Amangan metno sa bali a lugar. Isungaron ngayon naksapulan ng kail. Tagtaga inip unli day ta. Ngam ipay sumatayin. Agbabanog ka. Namin ano nga ro danay tagtagainap kaw. Isu nga mga nupod naw. Ay kat, wala. Sapulam no, masapulam. Ay, no masapulam nga eh. Ikalay sa dagos. Unang kail. Oh, Nagpintas da dya balasang. kit barang masapulam Kahit asawa emun dagos. No, balasang paya. Balasang payang kail. Nagmaymay sa itibiyag. Awan tumulong kenkwana itatamasagay. Isu nagpakita kanya kiti tagtagainap kaw. Nga kaslabot ten istorya ije sarsaritan ni Lola Angela day ta inteng. Agasem, balasang titagtagainop ni Kwarog. Kit anya nga ti amam. Amangan mo inupod no. Ada mo dagiti kakasta. Tagtagainip, gimpod now. Nagpatagtagainop ka ni Kwarog a balasang. Adamot ayati kasta. Ay awanan, naulawsan ni Kwarog. Naulaw sa u? Asino kumaday ta abalasang nga agpatagtagainop ka ni Kwarog. Apay anipay Kwarog no bilang. Isungaron sa pulen na. Amo na no apay ang nagpatagtagainap. Kahit sa dino nga ruti pang sapulan na iti day ta abalasang, imbaga ka di ti balasang ti address na. Saan? Kasano na nga ron amasarakan ngay? No di kat aguuyong mat ni Kwarog. Kanyat amo may. Nupod no kiidimit. Urayan ta, ti sumaruno ang mapasamak banang. Abangan ang susunod na kabanata. Ay na, inteng, awan tuloy na dayta. Kasi, panaginip lang yan. At tuyan ti ginatang mo, Kwarog. Tinapay kan soft drink. Kung kagawad, balunan mi kinijipaut. Inakdagasan iji balay ta. Taing ka magsapul iti napinta sa balasang iji adayaw. Nagado ang nagpipintas sa babalasang iti kabildatan. Ngam apay amapan kayo pay laeng agsapul iti adayaw. Awan dito iji sapsapulin mi balasang kagawad. Aday iti adayaw. Asino ngay day ta balasang? Basta napintas kagawad. Mala, inakaon, tadagasak pa ni jipaut. Asawaam ka di day tamapan mo sa rakaw. Un kagawad. Ingka nga rudan, bareng makaasawa kamutan, Kwarog. Tadi ka ketumulad kanyak abak-bakutan ngam awan pay asawa. Asino ngay nga tadya ko na ni Kwarog abalasang asapulan da ka ni Jipaut maribanang. Ay, balasang ka no, ijay tagtagainop na. Anya? Ay, Na. balasang iti tagtagainop na. Balasang iti tagtagainop na. Ay, Ay, wen, Maray. Naitagtagainop na kano, nga agpatpatulong kan kwa na abalasang. Ngamen, masakit kano. ay una yun ni Kwarog. Tagtagainop lang, tutupanan. Kat anya nga iti amu tayaw, nga ang mga nupod now.
Tikad na sayaat ko tapno makasawa mo taon. Ay na marikwanang, tagtagainap la dayta. Anya nga iti amom no pudnaw. Kas itinakunan ni Inteng. Abangan ang susunod na kabanata. Ay nakaw, nagpapagod laang si Kwarog. Hindi totoo yan. Walang masama kung subukan niya. Ay, oo! Hintayin natin ang susunod na pangyayari. Sige, abangan natin. Ay, Nabambanugtan ang nagnag na, Chip. ay, Ngam, saan tapay ang nasarakan jay babae, titagtagainap mo. ginanata pa Jipaut. Agtugaw tapay dito si Irok ti Manggut ray. At least, nalinong di tayo. Nagadayo mo ti pinagpagnata. Saan mo't nga na makastrag ti tricycle ko di tayo Tanailat mo't ti dalan. Mawawak pa gid din, Chip. Aw, at iti soft drink. At apay tinapay di tayo Agmerienda tapay. Wen, Chip. O sige, agmerienda tapay. Chip, pangsarakan tangay jay babae, titagtagainap mo. Asidig siguro raon. Tay sumot na ito'y adalan. Tay nakita kiti tagtagainap kao. Nagadayon da ito'y naturong ta, Chip. Bangir mo ti kabildatan da ito'y. Ewan nga raon. Chip. Adda o masidag alakay. Ha? Kaslag kabaw alakay. Anday tan. Mabalen, tiyagkid daw iti tarahon niyo. Ay, sige. Ikamon Jipaut. Chip. At ito'y tinapay. Malakay. Mabalin ka day, iti dumawat di tain inuman niyo. Ay, sige. Alam mo na ito'y soft drink kao, malakay. Aw, at tao'y. Agyamanak. Ay, mayat. Aguray kayo. Paingad da kayo ditoy. Kat saan kayo matataga ditoy. Kwa, malakay. Sapsapulan mi tay babae iti tagtagainap ni Chip Kwarog. Ha? Babae, iti tagtagainap na. Wen, malakay. Ala, diritswan yaw day taadalan. Kat makita yun to ti sapsapulen yaw. Amuyo ayan, sino ti sapsapulan may malakay. Agsapsapul kayo iti balasang saan ka day. Sige, diritswan nyo lang day ti adalan. Ket makita yun ton ti sapsapulin yaw. Ha? Ay, sigurado kayo malakay. Wen, sige, ituloy yaw ti agdalyasa. Ay, kumusta nga tanti pa nagsapul da Kwarog iti babae iti tagtagainap na. Ay, urayan ta, no sumangpad da ka ni Jipaut. Sa dino ngay nga ta lugar ti nagsapulan da. Ay kat ijay naturong ti sakada Nga Isumit. Isudan tupay. Ket di da amaw ti pakadandanunan da. Ay sakto laki din. Di ijay nagturungan ti sakada. Oh. Ay, husto man lang ang day ta intay. Apay ngamin adamagan na kat jak amaw. Ay, awan tinasaya at apan nakisarsarita ken ka inteng. Inak man langan ijay balay da marituyang. Ta isuman langan ti kasarsarita. Maribanan, adda ka din napatag nga ibagam. Awan metkit de, mare. Umayak la makisarsarita. Tanalpas ko amin ang atrabahok ijay balay. Kan, masurunak kan inteng. Iso arimwarak.
Ay, Na, apay ka day, analiday ka. nalidayak maray. Gaputawan pa'y lang ni Badungkaw. Manon alawas na ijay laon yawn. Ngam saan pa'y lang nga si Mangpag. Nang runa kitawan pa'y kwarta. Ay, day ta itang tirigat na. Pangalaak nga tan ngay iti kwarta. Sapay awan namin ang nakasapuhlak iti kusina. Si kalat ta ko mga rudan ti kadwa ni Kwaraw gamang sapul iti babae iti tagtagainop na. Tatangdanan na ka. Ha? Ayun nga agpaisoan niya. Ay siyakla kuman. Iso pa'y jay itid na atangdang kaw. Ang nimot jepot ti inayaban na. Kasanaw, nasapulan ka din ni Kwarog ti babae iti tagtagainop na. Jak pa'y ammo, maray. Gaputa saan da pa'y mat asim mangpait. Imbag pa'y ni Kwarog, taday talang ti parikot na. Ti agsapul iti babae iti tagtagainop na. Ngam siyak ngay. Awanan kwartak maray. Awanan maisaang kaw. Ala, umay ka ijay balay. Taikan ka iti bagas kan si daem, maray. Ha? Ikanak maray? Wen, ay kaasi ka mat, amabisinan. Ay na, ha? Ay, agihamanak maray. Thank you, thank you, thank you. Ay, nabannog akong Jeep. Sika ngay, nabannog kaan. Unji pa out. Sino matisa na mabanog iti kastoy adalan ngay. Nagadayo ti pinagnata. Eh, Malaman, amangan numarabyan ta. sana balay. Bareng masarakan tatay babae iti tagtagainap kao. Hanggang rabiin taon, Sana bali Tasaan tamot amayaw awan di tawi. sapay kabambantayan to'y ayan ta. Nagadayon tinaturong ta. Amangan nubidot lang tinaibaga jela kaya di mawat iti tinapay. Saman, pudno timbagana. Iso magnata pa Ngamawan mat babalay di tao, Jeep. Santa pa'y nga rod anadanon di papananta. Basta magnata pa'y laang. Kasanon, no saan talata amadanon ti papananta? Magnata lata aging ga amadanon ta. Rabiin, Jeep. Kasano da ito yan? Awan mabalinta no rabi Santa mo't ang mabalin na kontrolan ti oras. Sapay kabut-butang dito, Jeep. Awan matatao. Ala, intan, ituloy ta ti magna. Nagpataglakid di ngaminan day ta babae iti tagtagaitam mo, Jeep. Una, amangan no iso day jayan ti kapur iber kao. Ala makamuka nga raw. Sige, ituloy tan timag na. Unji pa, magna talata. Ay na, nagatidog na ito'y adalan, Jeep. Pagturungan na ngay nga ta na ito'y adalan. Kaslag turong matitimay sa apuraw. Sos, amangan nukutan ang ititulisan ti ada dito, Jeep. Saan? Awan tulisan di taoy. Imposible Kita man. Nagwati-wati dalan na. Agasam nga dito pinagpagnata. Makitam ti makit-kitak jipang. Asidigtan samot tan, Jeep. Nagdamat agbumbong fire iti masungad ta. Ay, nakadanon tan. Sino kayo ang naisarong dito'y lugar mi ababay? Ay, kwa. Sapsapulan mi ti babae iti tagtagainap ni Chiptanod. Babae ang maskulado. Ha? Babae iti tagainap na. Ay, dahi tatipod na babae ang maskulada Apay ti babae iti tagainap mo. Anya ti pakainaigan na iti biyag mo. Asawaan na. Babae ang maskulado. Sige, nasayat mo. Kita nga rod no asino kadag iti iturayak ababa iti babae iti tagainap mo. Ngam inton bigaton. Gaputa saan mo mailasin ana imbag ita tarabiin. Ala, agina na kayo. Mangan kan maturog kayo dito ikuta mi ang babae. Ay, uwan gayam. Siyak ni Kwaraw, babae ang maskulada Siyakmat ni Jeepot. Babae ang maskulado. Mayat dinagan nyo Jepot kan kwarog. Kat siya,
Awagan dak iti Pangulo Maskulada. Nay, sa pagaya man. Nagsabay ka. Hello! Nagkado babae. Hello! Inururay da makaring ta, Chip. Da kayo adwa, Jepot, kankwaro. Sige, mangpili kayo kadagita a babae iti sagtatalo kayo nga asawaan. Ha? Sagtatalaw? Ah, ay, agasam man. Sagtatalo kayo a babae. Ha? Ha? Saan nga agsasao dagiti daduma a babae? Ngam kayat da apututan nyo ida. Kwa. Eh, Alan, irugi yun timang putot kadagita a babae. Ha? ah, Ay, sana day tatimayan mi ditaw Pangulo Maskulada. No di kat sapsapulan mi tay babae ti tagtagainap kaw. Anya pa'y lang ti sa pulam kwarob. Nagaduda di ta babae. Ala, mangpili kan iti umuna ang pututam. Ha? Ay, kwa. Chip, anya na ito yun anastrikta. Agasam nga'y dangita apututan ta. Nagaduda. Gawin nga raw. Day tagid din ter aramidan ta iti inuras-oras. Timang putot kadakwada. Jak tupay kabaalan ti ag-push up. Day tantugid din nagadu a babae apututa. O anya, agpili kayon. Tanusan, di kay makaruwar dito'y kutami asibibiyag. Gaputa ado ti babae a nakatambay. Pangulo Maskulada. Mabalin ka di nga agawit kami pay. Tayong kami agayab iti ado alalakay. Ngamin, saan mi akabalan na pututan tinagado a babae? Nang runa kanyak, Pangulo Maskulada. Awan pa experience ko. Dayta ti kayat ko. Tangay awan experience mo. Siyak nga rod, ti umuna ang pututam. Ha? Kat si kamat kwaro. Ha? Amok nga ado ti experience mo. Ala, Ah. pututam dagita a babae. Yay. Ay, awan experience ka Pangulo Maskulada. Never. Kasla nalakamot day ta ipaparamid yaw. Pangulo Maskulada. Sana nasayat day ta. Uray anya ti bagbagam. Saan kayon ang makaruwar dito'y kutami? Tada kayon ti agbalin at tagaputot kada kami. Ay, Ha? kuha, Pangulo Maskulada. Mabalin ka di asagay sa kamilaang. Kat yawid milangan ni kabildatan. Sana mabalin. Masapul adito'y kayon nga agnaed. Ha? Kat asawaem dagiti amin a babae ditoy. Among kuha, yung kami agayab iti lalakay, Pangulo Maskulada. Ngamin, sana ka makaputaw, tamay sa kalupas. Uray siya, Pangulo Maskulada. May saak matalupas. Iswa na sayat langan, ngayon kami agayab itisan alupas. Tapno makaputot kada kayaw. Kumusta ko? Nasarakam, ti babae iti tagtagain na paw. Sanang kail, no di kat nagado a babae tinasarakan mi kinijipaut. Nagasam, kaya't da pututan mi amin ita. Ha! Ay, manungay ti pinututam. Ay, nagalibtak ka kumana. Nyanggal may. Irekti masidigan di tuktukam. Unay ka nang kail. Kasta ka di ti panunot ti may sa kapitan. Kung kunak only. Apay, anyat na pasama kaya. Kuta ti babae di naturong mi ang kail. Naa. Kat kunada da kami kano kinijipot ti para putot kadakwada. Ha! Kat agyan kami di kuta da iti agnanayawn. Aya? Kunami aalupas kami. Iso asaan kami ang makaputot. Naa. Kat imbaga may ngayon kamagayab iti lalaki asaan alupas. Kat di mapantayaw. Ha? May saakon. Ay, siguradaw. Makapututak pa iti ilibin. Ay, sana nang kail. Jaket agsublijay. Di mo kayat. Sana nang kail. Ang umno kayat mau. Si kanti mapanijay. Si kabit. Kung kunak lang. Kay, kasanan, babae, iti tagtagain na paw. Baya mo nang kail. Oh. Saan ko nasa pulain? Ang mga nuan niya manindita ti masarsarakak. Ay, kuwaro kaya. Kunak no makaasawa kan, ngayon saan pa'y gayam. Kumaa, no may salaan ti itid ni Pangulo Maskulada nga asawaat. Ngam nagaduda may.
Sakit agyan kami kanon ijay kuta da. Ay, jakmat kayat ang kahit. Ay, awan mo nga ron. Saan kalata ang makaasawa? Agtalay na ad kalata a single forever. In other word, back! Ouch! Ha? Ni Kapitan Enteng! Awan ka di pa'y awag ni Angkail no kano asumangpay, tantay. Ay, awan pa'y mat. Tinaudi nga awag na kat makalawas ka no ti kaadda na ijay. Anda kumapay pa panakantay. Kasano ngay tinuang kan baka na. Ay, papanam aya, kwarog. Sapay sikat tinangipyaran na kadagiti kakaduam atanod. Hey, Nung amin awan ka kat naliway dagiti kakaduam atanod. isungarod na jak makapanang wantay. Ay, aganos ka basitan itantan mo pa'y no anya day ta papanam. Tamapan kanto inton sumangpet ni Inteng. Anya pa'y ngay, kapilitan na kastaan tay. Awan pa'y pagsungrod ba daw? Ingkaman mo mangayo? Day tamanin agkayan. Masapol ang mapanmanin ada tao bantay. Anya ngay nga road, awan nga rod magatang kin ni Mari Kwanang. Tapnoy bagak nga ingka gumatang. Yawat mo nga ron tay kaluban ka, tamapanak. Ah, ada ka di kan katibuneng mo? Jay laka di kaluban tiyawat ka? Wayne, inusar ko jerwar ti buneng ka. Apay ngayon nalam jay buneng mo adi ka inala ti kaluban na. Yawat mo na ata magagatak pa ang mapanagkayaw. Inton si madutak, sikan ti mapanagkayaw. Mare, naggapo kayon samit kay ni pari badong ije bangkag yaw. Wen maray, agluto ako mangem awan mo gayang pagsungrod ko. Imbaong ko ni badong ko anapan nangayaw. Ay, uray ije balay. Awan met kayo may. Taawan met ni Inteng agkayo. Jay gas tinaglutwa kitay bigat. Awan mo ti karga tay tangki may. Nagngina mo ngamain. Pudno day ta, Mare. Nangina aminan ang magagatang ita. Iso nga anusan mi pa'y kinibadong ko ati agsungrod iti kayaw. Ay, uray siyak No adalakit di kayo, agluto akmat iti kayo. Imbaglaken ka amaray. Tano maawat ni Kapitan ti honorarium na kat addaman ng kwartayaw. Siya ngay, nulang aglako kami sa kami maadaan iti kwarta. Magayam ti mula papaya, kintaraw dito'y banday. Nenenay, dapay parya, kin karabasa. Sino nga tati makinmula kadagitay? Nagpipintas damay. Nay, adamot dakil at ikles, anak kadisto dito'y kasupukan. Ay kita man, no adda tao itaglawlaw. Awan mo makitak. Ala iti tikles, takargak iti papaya. Tarong, parya, kinadapay karabasa. Ay, daras nga lain. Adda kayo dito'y kasupukan. Podag iti ababa. Ta iparabaw ko nga igalop, iti rabaw titikles. Tapno malingadan, nagiti bunga tinatnatay. Kalpasan na, agawid akaw. Awan matan titiklis ngayon batik itay bigat dito kasupukan. Ayan na nga tan. Imposible natulid titiklis. Uray dyan kayo nga da dito kasupukan. Awan matan. Ay, inakman dita ka natungan. Ay, adalakot ng puros iti karabasa. Tarongkan parya. Ay, asino ngay nga ta? Mamwak to lang, no asino tinang pros iti mulam eh. Nagbasit mo tanto'y kinayaw. Ay, anya di inawit mo. Tiklis samag. Impadawat day di bantay day ta tikles. Kinarga ang mutin na, hindi agduduma na natang. Inak ilakaw, ilay. Akin mo lang ay kadagitaan at natang ako nam. Ginatang ko itinababa apresyaw. Tasyak tinagpuraws. Siyak pa'y tinangawait anang isalaw.
Nangitugot ka iti kwartam, ijay bantay. Naira na nakabulsa ti wallet kaw dito pantalon kaw. Ay na, nagsaya atin tamom ti ag sideline. Buy and sell kunada kat ijay. Ay na, nagsaya atin, buddy my love. Nalang Ingkaglakaw, tagluto ak matang. Sige nga raw, din nakilakaw. Barang adapay ni Kuaraw, dito para daan. Imbag, tanda ka pa dito para daan, Kuaraw. Ilugan mo man, tuy natingkaw. Nangalam ka dagita anat natay. Awan mo tinakita ka mula medyo bangkag mau. Kamulmula lang mit dagiti nating mau. Ginatang ko dagita, Kuaraw. Inakilakaw, tayo sopay ti maganan siya. Wow! Imbag man ta nakapanunot kang hagbalin ako mersyante tinatay. Una, namnod damit pagkwartaan. Uray saan pa'y amabalin dagiti imulak. Ikargata nga rudan iti tricycle ka. Ay, un man. Imbag laki din, tanda ka pa dito para daan. Saan ako nga aguray, iti pagiluganan. Anya ka di tigatangam ading kaw. Ay, kunak no adala kom anat natang kagawad. Saan ka di nga adu ti mulay yu ija asideg ti bantay anat natang. Wen, ngem adda nang puros. Patitiklis ko, inaladamutan. Anya. Inalada lang nga rodan di tikles, tinakaw da pa iti mulam. Wen nga rod kagawad. Kunak no imay da inlako ken ka dagiti tinakaw da amulak. Awan mo ti may naglako kanya kitinatnatang. Asino ngay nga tati atidog ti ima na nga lalatan ka dagiti mulak. Adda ka di pangilasinam iti tiklis maw. Malasin ko titiklis ko. Tanilakay ko tinanglaga ije atikles kagawad. No asino ti pakakitaam iti dayta atikles. Kaawatan nga iso tinang takaw mo't iti mulam. Ay, kagawad. Ngam tidakas na, no imbel lang na titikles. Jakon matunton no asino. Maray, kaslaawan mo't ginatang ti babae ang naggapo dito itersenam. Kasla pa'y masursuron ti jarna. Umay nakit kita no adalakok anat nateng. Tinakaw da kano nga main dagiti mula na anat nateng. Ay, nagalasan no adda manen agtatakaw itinatnatag. Ado kano tinalada. Bunga kano ti karabasa. Tarong, papaya, ken parya. Ay, nagadun nga'y tinatakaw. Kasano nga taaya amaduktalan no asino tinangtakaw iti mula na. Sapay awan ni Inteng. Taibagak kumaken kwa na dahitaan na pasamak. Ibaga tayo ken ni Kuaraw tapadasen na ti agpaliew. No asino ti agtatakaw. Ang rabi ingat at ipanangtakaw da itinasao anat natag. Kasla saan samot. Ta ako na di babae nga itay. Kunada mo. No kasta, aldaw ti panangtakaw da. Ay, nagturod matanday ta nga agtatakaw. Kasano nga ta amaduktalan nyo tinangtakaw iti mula day dya a babae. Sino antay? Adda ka di manin natakaw? Napan dya babae ijay tersenan ni Marikwanang. Kinita na ka no adala ko ni Marikwanang anat nateng. Tanatakaw dagiti mula na akarabasa, tarong, kan parya. Uray ka no titiklis na kat inraman da nga innala. Anya? Tikles? Ay, iti aldaw. Adda inlugan kanyak ni tatabadong atikles anakargaan iti nagduduma anat natang. Napan na inlakoy jay ili, antay. Nakatiklis kunam. Ay, ayan titikles. Ay, dito tisan ko nga mo, antay. Awan mo ti imot na atikles, idi naglugan manin na nagawid. Kasla mapagsisilpok dagiti pasamak. Day tatikles, kan dagiti linaon na anat natag. Masa pula mamak ti kinapudnaw. Kuna ni tatabadong aginatang na dagiti natnatang nga napan na inlakaw. Masaya ta nakita ka dito, yading kaw. Kahano ana po kaw dagiti natang mau. Ideal daw kalman, Chief.
Uray tay tiklis ko, inalada. Saan ka kadi naglako itinatang mo idikalman? Planok pa ilang tagla ko. Ngam idi na po kaw titiklis, kan napuros tinatang ko. Napanak ijayan ni kagawad kwanang. Taamwak ko man no napandain lako ijay. Sino ba iti mo mga damula na dito? Yakas iti mula manat natang. Sabali mat timula dagiti dadduma ditoy. Ta adapin niya. Adamot nagmula iti utong kan lubyas. Kardes kan kamuti, chief. At dangamin inlugan kanyak ni tata ba daw nga nakatiklis a papaya, taraong, karabasa kan parya, impan na ijay ili di kalman. Ay, no makitak titiklis, mabigbig ko, chief. Nakaumay ka, may dito'y balay, kwarag. Kaya't ko kumakadwaan na ijay naggatangam itinatang idi kalman, tagumatangak mamay tata. Ay, imbagaan no at dapay ijay, yaking kukwa, barok. Mapantalata bareng no adda ijay ti aking kukwa. Intan, Ay, masaduta, mate. Nasakit ti sakak. sa dino ka di abanda da ijay, inak ngamin gumatang. Ay, basta suro time, ti agpangato adalan, ijay puun ti dakkel nga kasya. Ijay asidag ti dakkel abataw. Ha? Kaya't mo asawain, jay bangka giti asidag ti ado nga ipil-ipil tinanggatangam kadagi jay. Apay, napangkakadi ijayan. Apay nga maw. Kuna maginatang mo dagiti nakatiklis anat natay, ngam ko natay babae nga aking kukwa, ngawan kanumat inla ko na, no di kat natakaw, tata, pati tiklis kat inala tinagtakaw. Anya! Kunam aginatang mo dagiti insangpet mo anat natang. Tinakaw mo magkayam, mangibabain ka. Kasano nga tangay, anaamuan ti sinalbag akwarog tinaramid ka. Imbaga nang agsango kayo kano iti akin mula a babae ijay barangay hall inton bigat. Ay, sinalbag akwarog da jayan. Sika ti sinalbag, mangibabain ka. Agtatakaw ka kiden iti mula ti akin mula. Kasano pa'y nga ta, maliklikak ti panagsangom iti babae inton bigat. Apay kumaliklikam, no anya ti multam, ay katagmulta ka. Sanak amapan, taibain ko tinaramid mau. Ay, umay ka kumamit ato yan, tamno da kaduak. Ibagadan to, pa'y nga ayunan ka itinagmadi ngay naramid mau. Laki di kaya. Imbagam ka di kan ni pari badong, nga agsango da iti babae nga akin ko, kwa iti tikles kan natnatang. Unantay, imbaga ni tata ba nga ginatang na dagiti natay? Saan may tako na jay babae nga wan inlakla ko na? Ay, unay lakit din ni pari badong. Ay, saan anasaya at tinaramid na? Nagturad nagtakaw, aldaw pa'y mait. Nung nga tanadanon ti aking kukwa, amada mga agpurpuraos, Dayta ti di na pinanunot. Gapu siguro tanagbara ti panawan iti dayjay nga aldaw. Kat ninamnaman na asaan amapan ti akin mula. ang mga nusan nga agpakita ni tata ba dong iti barangay hulno bigat? Ay, manayunan ti basol na no saan nga agparang inton bigat. Agrubwat ka, tamapan kay je barangay haul. No nga isika, ti mangipanjibayat, tinalak anatag. Apay kumasyak. Kadwa kaya na pan nagtakaw, tapno iraman nak iti basol mo. Ay, mabainak mo tamapan ni barangay hall to yan. Amumut gayam ti agbain. Apay nga ron na nagtakaw ka. Ti kunak akit, saan da maduktalan. Pati siya kainulbudam. Ibagam kidan aginatang mo. Ha? Ala, ingkan ije barangay haul. Way, nakmanlangay. Rumbang lang. Dumawat ka iti pamakawan, tapno pakawanan na ka ti babae at tinakawam. Urayan tayo pa'y ni Kabadong, ading kawan, awan pa'y ditawi. Naimbag lakit din taimbagan ni Chief Kwarog. Ngayon lugan na ni Tata Badong nga daawit na atiklis kagawad. Ay, naglukaw na Kabadong. Apay nga agala iti saan na amula. Kuna na siguro ama ilimod na ti madi nga aramid na. Lumtuad do lata ti dakes nga aramid. Nga oray kasano ti panangilimod mo. Ay, ipabayad bukan kwa na ti tinakaw na. No sana madusa,
aramiden nanto manen kagawad. Ay, pudno day ta. Iso nga da ordinansa tayo ang masapol ang madusa, ti maduktalan nga agaramid iti maday, tapno di da agruam. Kabadong, imbag ta simbang putkan, kunamin no saan kan nga umay. Ay, si kakaday ti akin bagay, itinatnatang basang. Wen tata, apay at tinakaw mo. Uray kumamat no saan mo nga inraman nga inala titiklis. Ay, kunak ano warala ang dayi atiklis, tadamot ijay kasupukan, basang. Isugit din tinangi kargaam kadagi tinatnatang ko. Pakawanan na ko mabasang. Itid kon king ka tinaglakwak. Saan nyo kuman nga ulitan ti agtakaw itinatang, tata? Ay, win basang. Ikarek, saanay ang maulay. Anya nga'y, binayadam tinatang ti babae. Intid kon tinaglakwak itinatang na. Nasaya at magtapno saan ka amang ibabain. Saan ka kadimot nga agtaktakaw takababain? Kan basol tagtakaw. Ay, saanin to yan. Mababay na kitay. Kastoy gayam ti mapasamak no agaramid ka iti saan na nasayaat. Una, nasaysaya at matlaang tay agbibiyag anadalos ngam ti agaramid iti pakaibabainan. Ay, winto yan. Saan na maulay? Saan na kon nga agtakaw? Maduktalan mo't lang. Rumbang lang. Mabayag san tumalipatan dagiti tao day tangay naramid mo. Ay, pero may nga raw dabain ka. Ikaray, saan kun nga ulitain? Diyak kayatain, tuya. Ni Kapitan Enteng. Saan ka kadingag biyahe, kwarag? Tari mga anak pa iti tricycle ka, tataba daw. Saan mo tin nga gandar? Ayun niya, mitay. Kasano mo ti tricycle mo, bulok to, mate. Imbag ati at dabulok ka tricycle na, ngam ti awan. Ha? Nay, mangin insulto kan sa mate, kwarag. Nainsulto kayo kaday, tataba daw. Sinong bahatak lang matimbag ang mabulok ti tricycle ko, ah? Ay, nakmanlangay. Agkita, kita sa balya pagluganak. Nagluko na tataba daw. Uyawan na matan ti tricycle ka, oh. Uray bulok atad da. Isungay, awan mo tricycle na. Surun ka, oh. Naunag mo't ipampanunutam ba daw? Nainsulto ak itimbaga ni kwarag. Apay, anya timbaga na kan ka. Tartarimaanin na ngamin ti tricycle na. Kat dinilaw ka, kunak abulaw. Imbaga na kidan nga imbag tadakaro tricycle na ngam ti awan. Na, apay ngamin adinilaw mo. Ay, siyempre, mainsulto mo't Amum ngamin tag motor. Apay no iyorno nga magtapno maadaan ka iti tricycle. Wen sa ngagpaiso eh. Apay no agurnong ta iti paggatang ta iti tricycle ngagpaisa. Wen, ijam ti arak. Ta imbes nga igatang mo iti arak, ikabil ta iti alkansya. Tapno makaurnong ta iti igatang ta iti tricycle. Wain, mga rami dak iti kayong alkansya. Ikabil ta ti papel a kwarta. No adda mabalinan nga igatang iti tricycle. Lukatan ta, tainta gumatang iti tricycle. Kasla nagbaliw mat ni Kabadong Kapitan. Saan ang akanayon na gumatang iti arak? Eke nasaya at ano kasta kagawad. Makaginawa mo tan ni Maripuyang. No saan akanayon nga agbartek ni Paribadong. Damagag tuman kan ni Marituyang. Noan niya tinakapagbalbaliw kan ni Kabadong. Na. Isumod na ta sumungad. Ay, damagan ta. Nakaisam. At dalakid di ibagana. Hello, Maray! Nay, Kapitan, adda ka magayam dito tersina ni Marikwanang. Una. Gimata nga klay ti asukar. Ay, adda ipadamag ko kada kayaw. Ano dita? Ibagam nga rodan, noan niya. Amuyaw, agurnong kami kano iti kwarta. Tagumatang kano ni Badong ko iti tricycle. Ay, mayat ano kasta maray. Adan to nga ron mainayon at tricycle dito'y kabildatan. Dayta ka diti kahon nga inaramid mo akas alkansya. Wain, manipod ita. Irugi ka unti agurnaw. Tapno maartapak na di akwaraw.
Mayat day tangay naramid na. Saan akahadiyero, no di kat kahadi plywood. At dalaki di pangidulinan ta iti urnungan ta kwarta. Wen, intangarod agla ko kadagiti apit ta. Tapno adda ikargata di takaha di plywood nga inaramid mo. Intangaro din na. Makitan to dadya ako araw. Nung makairwarak ton, tika barbaro tricycle ka. Adda mo't pagsayaatan na ti panang insultukan ka ni Kwaraw, tanakapanunot ka. Dakil baset yung naglakwan tayo tinatang. Ikabil ta amin iti alkansya. Ikabil mo amain, kasanungay ti pakitsindata. Adalaki di pa'y mabalin dita. San ka unay nga gasgastaws? Tapno makaurnong ta. Masapol ang pasikatak na di ako araw. Gapo iti imbaga na nga awan pa'y uray bulok at resikil ka. Una yun nga'y, ta ikabil mo amin na paglakwan. Kasanungay ti magastos dito'y kusina. San ka di unay nga gasgastaws? Tapno makagatang tamat iti tricycle. Santa ka din agumatang itinaimas amasida? Ay, anusan ta pa'y tinateng. Nagsidatan to iti naimas nung makagatang tan iti tricycle. Anya ka di day tala, kumbasang. Pagpapintas dagitoy, nana. Pangpaubing iti itsura. Pangpapudaw. Ket no agaramat kayo ditoy, umubing kayo. Ay, gimatang ka di dagiti kukumaray, basang. Una, nana. No di kay gumatang, napimpintas danton angam da kayo. Ubing ton tirupa da. Ay madi ano kasta balasang ka. Ay aguray ka man nga raw. Tamangiri medyo ak iti paggatang ka. Sige nga rod na taag subli akto dito'y batog ti balayo. Ayun gayam, adda pa'y lakok a frozen products. Anyagay dagijay a frozen. Naimas alongganisa, ham, hotdog, kantosino. Naimas titimpla dagijay, nana. Ay saus, makapabisin mo dagitay bagbagam basang. Mala, umay kanto nga raw, tamangi remedyo akpay iti kwarta, paggatang ko iti lakaw. Awan ni Badong, tanapan ni Jebangkay. Alaak man ti alkansya, tamang sukitak iti igatang ko iti pagpapintas, kan igatang ko pa yun iti ham ala ko ti balasang. Uray ta di na madlaw ang maksayan ta papilmag. Saan alumagan akasla iti sinsilyo anadagsag. Maray, anya ngay ti ginatang mo alako tay balasang a pagpapintas. Ado a klase, Maray. Pagpapudaw a sabon, facial cream kas kada lotion. Ay gumatangak met inton agsublay. Ada makidi igatang mo ata, naglako kayon samot itinatangyaw. Wun amaray, agaramat met ada tao iti pagpapintas. Tapno saan tayo nga aglosyang? Wun maragsakan siguro ni Kabadong no makita na apumintas kantaw. Maragsakan to nga tamaray? Masiguradok day tamaray. Imposible asaan ang maragsakan. Ta imposible mo't amas kay kayat na nulusyang ka. Pumimpintas ka matantay. Ay, mas daw to laki din ni Uncle no sumangbait. Kat makita na tinagbaliwa mantay. Madlaw ka di tinagbaliwan tila nga, Kwarog. Apay kiti no saan nga yan tay? Nanginan sa matiginatang yu apagpapintas. Nasaya at mo't nga rod tapno adagong guna na anangina. Uy, ni kagawad ko anang. Madlaw mo tapim mo daw. Ni Marito yang tisaan pa'y unay. Takanayon mo't ngamin ijay kainaran. No kumagaramat mo't kadagitar aramatin niyaw. Ken no amuna kumaati aramidan na. Anya kumangay ti kunam nga aramidan na. Udi abungutan na ti rupa na no mapan ijay bangkag da. Ay, wen kumaa. Tapno saan adirekta amainitan. Gumatang ka iti pagpapintas, nana? Ay na, wen kumaa. Ang apay ngay, anapudpudaw mo dagiti ko kumarik ngam siyak.
Jay sa anak kumamot apaatiw No kayat mo at dagayim ko analaing ag-facial, ijay ili. Ati wag ka din dagiti kukumarek no agpa-facial Lakit di facial day jayan. Hey, sige, pagtungtungan tanto nga ron numano ti pa-facial. Ariglado Basta lakit di adda pagbayad yo. Nakasagana iti anyaman nga oras day jay. Ala, ipambarko kin ni Badaong ama panak makichinda. Taawan isu amin iti kusina. Ala, tamapanak matan iti ayan dagiti gagayim ka. Mangalak manen iti kwarta iti alkansya mikin ni Badong ka. Adumot basitan tinaalak iti alkansya. Mabayag pa'y mo't siguro sa lukatan ni Badong ko ti kahadi plywood ako nak. Ay, makaalak manen iti pagpa-facial ko, takadwaan nak ni Badeng. Naglugan kayo kada tataba daw. Kabailan ka diti tricycle mo, no ikargak tinatangay nak ilako jay ilay. Mano kan di ang kilo da ita. No saan lakit di nga aduunay ay kat kabailan na Bulok mo kami di tricycle mo, kuwaraw. Muray bulaok, tamabalin pa'y mait. Makabiyahayak pa'y mati jay ilay. Mala, hinta nga rodain. Hinta alayan ang tinatangay ilako kay jay batog ti balay may. Wanta tataba daw. Daw. Gumatangak tumay diti tricycle ko, kuwaraw. At dan ka kompetensya nga agbiyahay dito kabildatan. Antay, pudno nga tatimbagan ni tataba daw nga gumatang mat iti tricycle na. Nakaurnong ka din iti igatang na. Ay, naibagamot kit din ni Marituyang dayta. Daytamot ti kunana kanyak. No daddo mga men kat adda saon ni Tatam Abadong asana pudno. Uwan kit di Angam kaslag pa'y sumait. Takanayon na katawaan ti tricycle kaw. Bulok ka naw. Saan mulatan nga ikaskaso ni Tatam Abadong? Kasjay ngamin ti katatao na. Nalaing nga kantsaw. Masurunak no daduma. Nalabas mo't nga agsasaaw. Wen nga agpayso. Numaminsan, saan arumbang dagiti malawlawat na. Makadlawak man tuya. Lumaplapsat kamitay. Anya ka dito aramatay. Pasaray pa'y addaham. Madlaw mo ka day, tinagbaliwan tilangak, Badaw? Anya ka dito aramatay. Pangalalaam ngay. Ay kwa, kasmutla iti aramatan dagiti ko kumari ka. Iso akan na ayon ka nakabungot no mapantay jay bangkag. Kasta nga mintimbaga dyan ng facial kanya. Anya dayta, nang facial nga. Kasta mo timbaga dyan naglako kanyak iti sabon a pagpapudaw. Aglako tapay maminsan. Mabalinay nga da paggatang ko iti tricycle. Lukatakaw dahil kansyata. Anya, lukatamaw talkan siya. Nulukatan nan talkan siya. Amangan numakadlawan. Ay, kunak no itantan na pa iti panang lukat na. Ay, saan mo't gayam? Ay, saus delikadong saan. Maray, apay akas lama ikulkuling ka. Anya ka di tinapasama ken ka. Ay, si kamo, Mari, kinigtot na. Nakadumog ka ngamin anak katugaw. Kat naunag-unay ti pampanunutem. Anya ka di day, Chay. Ay, napukawan nak iti manuaribo. Mabalin ka di apautangan nak, Maray. Pautangan? Ay, awan mo't niinteng apagdawatak iti kwarta. Kasta ka day. Ay, asino nga iti amom amabalin ko apagutangan, Maray. Ay, awan mo't ti amok asabali apagutangan. No saan adag iti Bombay. Dagi dyan ngay agpapautang iti 5-6. Nanginamot unay dagi jay. Kanayon dapay nga umay agsingayr. Nagkita kami iti gayem kaw, di takabangibang apuraw. Ila ko na tinabit na pa, ginatang at tricycle na. Baro pa, itanabit na lang ang pinagbiyahe. Kasta ka day.
Ay, umanay nga ta ti urnong ta. Wain umanay. Binilbilang ko ti daduma nga ingkabkabil kaw. Pwera pa diyan ko binilang. Manu akal ding ti inlakaw kit ingkabil ko amin ni alkansya. Ay, saus ka sa ano da ito yung delikadong san. Apay ka di ka makain na tuyang. Ah, Agkalimduusan kami tayong. ay, kwa. Ay, kaslang amin dagaanganak. Apay ko madagaangan ka. Kit saan mo't ana sa limuot. Mala, grubot ka. Tainta kitain ti kung kuna ka tricycle. Itakadain. No agin nalaan tayo iti presyaw. Lukatan-tan ti alkansya. Tabayadan-tan ti tricycle. Kaita ti tricycle akong kuna tuyang. Saan ka day, abarupay? Baro ka di dayta. Ay, kaslasaan ko akursunada ba daw? Ha? Hapay kumasan mo akursunada. Kitimpadas ko pa nga pinataray. Kit mayat-mayat. Nga ta. Amangan menudaan, iso nga ila ako na. Ay, saan pa adaan day toy? Mapanlang amin ni abroad, tigayam kaw. Ila ako na, tagumatang tumanang kanaw, inton sa mangpay. Kahit alaam nga rudan, day tatricycle. Ay, kito na. Agawid ta, tintalokatan ti alkansya, tabayadan ta. Kayruar ti alkansya, tinakalaan ti martilyaw, talokatan ti alkansya, tuyang. Ay na, manungat at tinabat-bati iti alkansya. Ado nga minang kat ti sinukit ka. At tuyen ti martilyaw, mudtoy, tay katagtilansa, tapno malokatanay. Ayan nga iti kwartali na hotel kansya. Hapay nagbasit. Basit ka di ti karga na ba daw? Dua talang ang makaambaw iti ayan ti alkansya. Nang ipanam iti kwartali na ti alkansya tuyang. Ay, dyan mo No di mo ibaga no nang ipanam iti kwarta. Ipungot ka tuyang. Ninamnama ka makagatang ang iti tricycle. Ang mawan mo ti kwarta. Nagbasit mo ti nabatay. Ay, pakawanan na ba daw? Ingat-gatang ko ngamin iti kinkinan ta. Ay, salbag ka. Di ka pa'y mapirmate. Igatang tayo ti tricycle. Ng pinagmaat mo, mate. Ay, sumulagaya man nagbalo ti laad mo. Salbag ka. Di ba dumag? Sumungbat ka pa'y tabag ka lang kan. Salbag ka. Manipod ita. Di ka pulos piyaray ni ti kwarta. Ay, Salbag ka. Ni Kuseng. Di kan pa'y gaman iti kwarta. ay pakawanan na ka di abadong. Sana na maulay. Kasano pa ang maulay? Di kan talkay no may papaniti kwarta. Ay, Sayang ti tricycle. Awanan ti gatang kukuma. Ay sinalbag ka kiday.